poslali molbu da je sad valješko dođi na svitu, nema kako šta je, treba da promeni. gdje možeš da priđe. Nema, pustite polako, gdje ćete vi, doći ja tamo. Tamo u Sinu. Doći ja gdje ste vi. Dođite vi gdje je vama nezgodno, ću doći tamo. Tamo, vidite ekran. Kao nema mjesta, ovdje je tamo. Blagoslovi Vladiko. Sveti Bože, sveti krep... Djevo, Boga bez jemene rožaja. Da Gospod Bog naš nastani duše njihove. I ove godine smo se sabrali da se podsjetimo, da obnovimo naše sećanje na najtragičniji dan naše istorije. Istoriji doživljavali zajednička stradanja i iskušenja. Poštovani predsjednici Narodnih skupština Republike Srpske i Republike Srbije, poštovani predsjednici vlada Republike Srpske i Republike Srbije, uvaženi srpski borci, naši dragi veterani, vi koji ste štitili i branili slobodu našeg naroda, dragi građani Srbije, žitelji Veternika, ovog divnog mesta, na ulazu ili izlazu iz Novog Sada, kako god to da nazovete, u koji je pre 22 godine stigao ogroman broj izbeglica, divnih ljudi koji su bili primorani da napuste svoje ognjišta. I večeras sam tužan i ponosan istovremeno, jer ne postoji čovek koji ima išta srpsko u sebi, a da 4. i 5. avgusta svake godine nije tužan. Ali kada vidim koliko nas i večeras ovde na miran, dostojanstven način, bez želje za osvetom, odmazdom, bez ružnih i preteških reči, obeležava stradanje srpskog naroda, moram da budem ponosan na rod kojem pripadamo, u nadi da ćemo umeti da oprostimo, a da zaboravimo ne možemo, niti smemo, niti hoćemo. Nijedan uspeh nije konačan, nijedan poraz nije fatalan. Ovo je izgovorio veliki Winston Churchill
i kao da je želeo i nama Srbima da stavi do znanja da tog kobnog 5. avgusta nismo izgubili baš sve, da je još mnogo toga ostalo pred nama, i radosti i dečjih suza, ali i bolje budućnosti za naš izmučeni narod. Ipak te 95. godine izgubili smo mnogo. Ostali smo bez stotina srpskih sela, gradova, hiljada kuća i domova koje su vredne srpske krajiške ruke vekovima gradile. Ali više od toga, izgubili smo ljude koji su ubijeni samo zato što su ponosno i časno nosili srpsko ime i srpsko prezime. Stotine hiljada ljudi morale su pred dičnim oslobodiocima, kako su nam govorili, da napuste svoje domove i spas potraže ovde u Veterniku, Futogu, Sajlovu, Adicama, Busijama i drugim bezbrojnim srpskim mestima koja su bila svedoci tuge, beznađa, prvobitnog nesnalaženja, ali i vrednog rada i velike ljubavi koju su ti ljudi doneli u svojim srcima, kako prema Krajini, tako i prema svojoj Srbiji. Dobrodošli, dobrodošli još jednom i dobrodošli uvek u vašu Srbiju, dragi Krajišnici. I ima tu nešto čudno i neočekivano. Ni za koga na svetu Srbija nije bila i nije toliko lepa kao Srbima Krajišnicima. Ona je njima više od najskuplje reči. Srbija je za junačke Krajišnike više od života. Kao što su ćutanje i nepokor starca Vukašina Mandrape u Jasenovcu bili skuplji i vredniji od svakog ustaškog noža, kojima su Srbima odsecane uši i nosevi, tako je Srbija uvek snažnija od svega drugog odjekivala ušima Krajišnika, a njene lepote i fatalna privlačnost bile su veće od svega što u svetu postoji. Ne zato što je Srbija bogatija i lepša, već zato što je Krajišnici toliko vole da rečima to niko do danas nije mogao da opiše. Izmeriti tragediju srpskog naroda zapadno od Drine, a posebno Srba Krajišnika u poslednjih 75 godina, gotovo je nemoguće. Zločin težak i grozan koji se dogodio pre 22 meren je različitim merama. Neki su lili suze radosnice i pevali pobedničke pesme, kopirajući ih još iz perioda nacističkih uspeha s početka Drugog svetskog rata, dok su se drugi, a to smo mi Srbi, našli u čudu političkih poraza, ličnog i političkog sebičluka u kojem nismo smeli ni da govorimo o patnji našeg naroda, njegovom strašnom stradanju, jer bi nam neko s polja to zamerio. Danas ponosan sam što smo ovde zajedno, svi iz Srpske, svi iz Srbije koji o nečemu odlučujemo i što ne damo da se bol Krajine i Krajišnika zaboravi. Digli smo glavu, nećemo sukobe, hoćemo mir i budućnost, ali ne damo nikome, niti ćemo ikome dati, ponavljam, nikome da nas bilo kada ponižava. Teška je, dame i gospodo, to mera za nas Srbe, ali tačna, precizna do bola i ništa bolje od nje ne može da opiše onima koji ne znaju zašto se Hrvatska danas raduje, a zašto Srbija guši suze, ne stideći ih se. A zove se Grubori, ta naša mera. Državni zavod za statistiku Hrvatske u svom popisu od 2011. godine ne beleži više Grubore. Zaseok u opštini Kistanje, u kako to danas nazivaju Šibensko-Kninskoj županiji. Grubora, sela ili zaseoka više jednostavno nema. Nema ga u statistici, nema ga na mapi, nema ga ni u istoriji. U njemu nema više ni kuća, ni ljudi, ni stoke koju su vredni ljudi čuvali. Ono što je bilo te 95. godine ili je pobijeno ili je izbeglo. Zaseok je spaljen, granatiran, uništavan, bukvalno počišćen. I da sve bude još gore, u Gruboru su živeli samo starci, ljudi i žene od preko 60 godina, bez ikakvih pretenzija prema bilo čemu i bilo kome, kako to već godine same urede. Krunili su kukuruz 20 dana posle završetka ove njihove, kako kažu, veličanstvene vojne akcije, kada su pobijeni. Marija Grubor, starica rođena 1905. godine, spaljena je u štali sa stokom. Jovo Grubor, rođen 1930. godine,
ubijen je sa 14 uboda bajonetom. Za Miloša Grubora, rođenog 1915. godine, bilo je potrebno 14 metaka da bi se neko pohvalio svojom akcijom. I isto se to krajem avgusta dogodilo u Varivodama i u Gošiću. Starci i starice pobijeni su tamo gde su zatečeni sa klipovima kukuruza u rukama, u štalama, u dvorištima, kraj sena ili kraj starih šporeta na ugalj. I nisu bili jedini. Gotovo polovina pobijenih tokom te, kako kažu, oslobodilačke akcije, a pobijeno je više od 2000 ljudi, gotovo pola ih je imalo preko 60 godina. Ti starci i te starice bili su ti okupatori hrvatske zemlje, hrvatskog kukuruza i hrvatskih njiva. Njih se oslobodila Hrvatska kada je sa više od 100.000 vojnika i uz pomoć stranih instruktora i strane tehnike i tehnologije krenula na Krajinu. 7 do 8 puta brojnija, a desetostruko bolje naoružana, krenula u napad na krajiške Srbe, kažu oslobađanje svoje domovine. I oslobodila ih se do temelja i temeljno, toliko da danas Grubora nema. U Gošiću je ostalo 40 civila, u Varivodama tek nešto više od 80 ljudi. I te brojke najbolje govore o sudbini Srba u Hrvatskoj, zato što je po popisu pred rat u Varivodama bilo 477 ljudi, od toga 473 Srba pravoslavne veroispovesti, dvoje ih se izjasnilo kao Jugosloveni, dvoje kao Hrvati. Dakle, ni svaki četvrti Srbi nije ostao, više od 3/4 Srba je nestalo i tako u celoj Krajini, u celoj Hrvatskoj. Narod koji je tokom Drugog svjetskog rata bio klan i ubijan po logorima i koji je početkom 90-ih proglašen za manjinu, koji je tokom Oluje dodatno desetkovan i proteran, danas je u Hrvatskoj sveden na nivo statističke greške. Molim vas, čujte podatke. Od više od 1.200.000 Srba, koliko ih je prema tadašnjoj etničkoj mapi iz 1936. godine živelo u granicama današnje Hrvatske, danas ih je ostalo tačno 186.000. Grad, kao što znate, od 1.000.000 stanovnika danas u Hrvatskoj ne postoji. Čitava Zagrebačka županija ima 1.000.000 ljudi. Tačno onoliko koliko je Srba nestalo za nešto više od 70 godina. Zato kada dođe 4. avgust i kada krenu proslave, mahanje zastavama, koncerti i počasne salve, osnovno pitanje koje treba postaviti glasi: a koji deo tog 70-godišnjeg procesa tačno slavite? Kažu da brojke najbolje govore, pa ću vam samo izreći neke koje oslikavaju razmere pogroma izgubljenih ljudskih života iz 95. godine. Uništene su 24.752 srpske kuće, svi srpski industrijski pogoni, 13.000 privrednih objekata, 410 zanatskih radnji, 352 trgovine, 211 ugostiteljskih objekata, 182 zadružna doma, 113 vodovoda, 96 trafostanica i 56 zdravstvenih stanica. Neke od trafostanica i dalekovoda i danas ne rade, valjda kao kazna onim malobrojnim Srbima koji su se vratili i koji bi da umru na svojim ognjištima. Da je njihov cilj bio da Srbi nestanu sa teritorije Banije, Like, Korduna, Severne Dalmacije, Zagore, Slavonije i Krajine, ne samo u fizičkom, već i u duhovnom i kulturnom pogledu, dokazuje i to što su srušili i oštetili 78 pravoslavnih srpskih crkava, 920 spomenika, oskrnavili 181 groblje i opljačkali ili oštetili 29 muzeja. Tražili smo, zahtevali u svakom našem susretu od najviših zvaničnika Hrvatske da se makar neka prava Srbima vrate, bar pravo na električnu energiju koju je Srbin iz Like Nikola Tesla još u prošlom veku čitavom svetu podario. Tražili smo i tražimo ista prava za Srbe, ne veća, koji žive u Hrvatskoj kao što ih imaju Hrvati ili građani Srbije bilo koje druge nacionalnosti koji žive u Srbiji. Ne znam da li će naši susedi ikada da prestanu da slave našu nesreću, ali znam da mi Srbi opet imamo glas, onaj koji se čuje i poštuje. I taj glas će nastaviti da podsjeća ceo svet da se avgusta 95. godine ponovo dogodio zločin nad starima i nemoćnima, ali ne samo nad njima. Piloti Hrvatske vojske, odvažni u svojoj bezobzirnosti i moćni u svojoj mržnji, kada je već bilo očigledno da su uspeli da postignu cilj svoje zločinačke misije, nadletali su kolone nedužnih i slabih civila
koji su Petrovačkom cestom bežali pred naletom uništitelja svega što je srpskog. I 7. avgusta 1995. iz čiste obesti, bombardovanjem u jednom trenu ubili 9 srpskih civila, među kojima je bilo 4 dece. Za taj zločin do danas niko nije kažnjen. Niko za to nije odgovarao. Oduzeli su detinjstvo, oduzeli su život malom Jovici Drči, koji je tada imao samo 6 godina. Govorimo imena i prezimena ubijene dece. Osim malog Jovice, ubili su brata i sestru, Žarka Rajića, starog 9 godina, kojem je celo lice bilo ispečeno, Nevenku Rajić, staru 11 godina. Tom divnom detetu, ćerkici i sestrici, glava je odvojena od tela. A kome je šta skrivila? Šta vam je uradila? Gde je pogrešila? Čemu se veselite? Ubili su i Darka Vukovića, kojem je život ugašen sa 13 godina. I on je bio kriv. Srbin je. Danas, na ovaj dan sećanja na stradale i prognane Srbe, sećamo se naše dece koja su ubijena. Prisjećamo se svih naših žrtava, među kojima je bilo i žene i starih, ali i mladih muškaraca u punoj snazi. Danas mislimo na roditelje kojima su ubijena deca i oteta im sva sreća. Ne postoji ništa strašnije od toga da roditelju oduzmete dete. Oduzeli ste im ono čega se nikada i ni za šta na svetu ne bi onoga čega se nikada i ni za šta na svetu ne bi odrekli. I sve se to dogodilo u samo nekoliko dana pre 22 godine, avgusta 1995. na sunčanom danu kao što je i ovaj današnji dan. I za planski organizovane i dugo pripremane zločinačke akcije pod nazivom Oluja ostali su pustoš i strah. Da, kao i uvek do tada nisu to sami učinili. Imali su direktnu vojnu, političku i logističku podršku zapadnih sila i NATO. Ali se moderna i demokratska država ne gradi na temeljima krvi i suza svojih građana. Da, tog meseca je nastavljeno nešto što je započeto u Drugom svetskom ratu. Zločin koji ne zastareva. I politika koja je taj zločin sprovodila i ostvarila mora da bude osuđena u civilizovanom svetu. Baš kao što i niko više nema pravo da relativizuje tu činjenicu da su Srbi najstrašniji u modernoj Evropi iz Hrvatske proterani i da su u cilju etničkog čišćenja ubijani starci, deca i zatirana čitava naselja. I ne znam da li današnja Hrvatska ima snage da se suoči sa Gruborima i svim drugim rezultatima Oluje, ali znam da Srbija ima dovoljno snage da i nju i ceo svet svake godine iznova na to podsjeća. Baš kao što ima snage Srbija da danas zaštiti svoj narod i da više nikada ne dozvoli progone po etničkoj osnovi. I dragi predsjedniče, poštovani prijatelju gospodine Dodik, rekao sam to u Jasenovcu, ponovit ću to na nešto drugačiji način ovde pred desetinama hiljada okupljenih u Veterniku. Nijednu više Oluju i nikakvu više Oluju i nikada više Oluju srpski narod ne bi mogao da preživi. Zato, dragi građani, danas vam kažem, onako kako to neko nije bio spreman iz naše Srbije 1995. godine da kaže, i obećavam vam jasno i glasno, Srbija nigde više na srpskom etničkom prostoru neće dozvoliti sprovođenje takvih zločinačkih akcija protiv srpskog naroda. Nemamo više pravo da gubimo glave, srpska ognjišta, a da gledamo u nebo i pravimo se da ništa ne vidimo. I nikome ne pretimo, ništa tuđe nećemo. Samo ne damo više nikome da nekažnjeno ubija Srbe. To je politika Srbije, politika mira, ali i politika zaštite od onih koji su ih decenijama uništavali i hteli da ih zatru. I to nema nikakve veze sa onim što Srbija želi, a to je mir, saradnja, razgovor sa svima o svim otvorenim pitanjima. I danas kada nam je teško, umesto poziva na osvetu i odmazdu, naš posao i naša obaveza je da kažemo da klupko smrti i krvi na Balkanu mora da prestane da se odmotava. Zato želimo prijateljstvo i iskrenu saradnju sa svima. Moramo da izađemo iz tog začaranog kruga, da razgovaramo jedni sa drugima, jer u protivnom izgubit ćemo svi sve. I to ima veze sa oproštajem, ali ne sa zaboravom.
ima veze sa nečim drugim, sa činjenicom da grubori više ne postoje. I da, o njima više nema šta da se priča. Njih možemo samo da se sećamo i da tražimo da ih se sećaju i svi drugi, da ih se sećaju naši naraštaji i mnogo ove dečice koje sam večeras u Veterniku ovde video. Njih možemo i moramo da se sećamo, a moramo da tražimo i od ovih drugih da ih se prisete, pogotovo oni koji su ih tako temeljno oslobodili, na svoju i sramotu svih drugih koji su to seoce tako lepo izbrisali sa svih karti i mapa. Mi nećemo i odavat ćemo poštu Mariji i Jovi Gruboru, i bratu i sestri Žarku i Nevenki, i Darku i malom Jovici Drči, i svoj drugoj deci, civilima, vojnicima, našim junacima, i ne stidim se da kažem da našim junacima kojih smo se stideli godinama, onim najboljim među nama. Odavat ćemo im poštu svakog avgusta, ponosno i dostojanstveno kao što smo to večeras učinili, da bi njihovi naslednici konačno znali da su ovde i danas, draga Branka, sigurni i da ih više niko nikada neće terati sa njihovih ognjišta. Neka je večna slava svim žrtvama avgustovskog pogroma, pogroma Oluje, svim Srbima ubijenim samo zato što su Srbi. Živela Republika Srpska, živela Srbija!